Hello my people, mwiriwe neza. Ese uzi label yitwa 155am? Ni imwe muri label dufite hano mu Rwanda ifite abahanzi bazi gukora umuziki uri international. Ni ukuvuga ngo imyinshi mu miziki ituruka muri no label ni imiziki iryoheye amatwi ikundwa n'abatari bake. Iyi label kandi yandikwa mu mibare gutya. Ese waba uzi igisobanuro cyayo? Ubundi 155am byo bisobanuye iki? Twagiye 155am asobanura one country in 55 country African music. Mu Kinyarwanda, igihugu kimwe mu bihugu 55 bikora umuziki muri Afrika. Uti ngo mbikuye rero, iyi rimwe isobanura igihugu kimwe, iyo 55 igasobanura ibihugu 55, iyo I igasobanura Africa, iyo M igasobanura music. Twashyira mu Cyongereza one country in 55 country African music. Mu Kinyarwanda, igihugu kimwe mu bihugu 55 bikora umuziki muri Afrika. Ndagushimiye kuba wanteze amatwi. Nimba kino kiganiro kigize icyo kigufasha, kanda subscribe, fungura inzogera, ukande na like kugira ngo ibindi biganiro byiza nk'ibi by'ubwenge ujye ubibona mu bambere. Fata ino video wisharinge inshuti zawe uziko zikunda tuno tuntu tw'ubwenge. Kimwabanaga ni Promise niyo nagize aka the king of this upward plus 251k47 ni amazina nk'ayishoka, gusa ishoka yo yaremeye kurya ibiti, kinaremeye kugusobanurira. Nyita Messi.